Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадатта, намаз орозода, Рамазаннан ташқары Шабан айында әрекет қылғандай ешбір айда әрекет қылбайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айы кірген кезде, Шабаннан кейін Рамазан келеді. Пайғамбар алейхиссалам Рамазаннан ташқары ең көп ибадат қылған, ең көп ороза тұтқан ай Шабан еді дейді. Айшен өз мұндай дейді. Аллах Таала аннан разы болсын. Ләм якуни наби саллаллаху алейхи вассалам ясуму шахра аксар мина Шабан. Пайғамбар Рамазаннан ташқары Шабан айыдан көрек ороза қармаған ай жоқ еді дейді. Рамазаннан ташқары Шабанда ең көп ороза қармайды. Файна кана ясуму Шабан күліп, бәлкім пайғамбар Шабан айыны толық ороза қармачу еді дейді. Имам Бухари риwayat қылған хадис, урматты мұсылман бір туған. Айша өзі айтады, пайғамбар алейхиссалам Рамазан менен Шабаннан башқа айларда өте көп ороза қармайтылы. Рамазан фарз екенін білеміз. Бірақ пайғамбар алейхиссалам кейде Шабан айыны толық ороза қармайтылы. Умму Салама өзі айтады. Пайғамбардың өмір жолдаштары айтады. Ма раайту наби саллаллаху алейхи вассалам ясуму шахрайни мутатабиайни илля Шабан ва Рамазан. Пайғамбар алейхиссаламды өмірінде 2 айды улантып толық ороза қармаған ай көрген емеспін, Рамазан және Шабаннан башқа. Пайғамбар алейхиссалам Шабан айы мен Рамазан айыдан башқа 2 айды толық ороза қармағанды көрген жоқ елем дейді Умму Салама енеміз. Бірақ мен көрдім, пайғамбар Шабанды және Рамазанды улантып 2 ай толық ороза қармайды дейді. Бұл хадисті имам Тирмизи риwayat қылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айында көп ибадат қылады. Emne üçün? Şaban ayının özgöçölüğü üçün. Şaban ayını biz ümmetlerine bildirü üçün. Emne üçün? Şaban ayında bundan aldın Racab ayıydı. Racab ayında köy adamlar Racab ayında oruza karmadı, Racab ayında. Bırak Racab ayında kelgen hadisler köy zayıf hadisler. Şaban ayınдағы бұл İmam Bukhari, İmam Muslim çıkargan, İmam Tirmizi çıkargan sahih hadisler, hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne üçün Şaban ayında köy oruza karmaytılı? İmam Nesai özünün hadisinde Usama ibn Zeyd'den rivayet kılan hadiste Peygamber aleyhisselam'dan bunday dedi. Kale kultu ya Resulallah araka tasumu şahra mineşşuhur ma tasumu mineşşa'ban. Ya Resulallah Şaban'da oroza karmağanday başka ayda sizdi körbeytilim. Usama ibn Zeyd degen edi ya Resulallah Şaban ayında siz oroza karmağanday başka aylarda körbeytilim. Şaban'da toluk oroza karmayız. Kale zalika şahr yagfulun nas anhu beyne Racab ve Ramazan. Şaban ayı Racab menen Ramazandın ortasında 2 haram aydın, 2 iyi aydın ortasında kelgen üçün Şaban ayında köp adamlar kapilette kalıp ketedi. Köngül burbay kalat. Ve huve şarun turfa fihil amal. Bul Şaban ayında insanların cıldık amalları Rabbil Alamin'e Allah Teala'ga kötörülöt. Ve uhibben yurfa amali ve ana saim. Peygamber aytты, menin amaldarım, cıldık amalım oroza ahvalda Allah Teala'ga kötörülüşün kalayım. Oşonduqtan Şaban'da oroza karmayın dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, elestetkin sen delondu bergen kezde akırkı emelerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında köp adamlar kapilette kalıp ketedi, köngül burbay koyuyordu. Allah'ın ibadatlardan başkadan alısı болып kalat. Alemi Şaban ayında insanların amalları jaratkan Allah Teala'ga cıldık delo jabılıp kötörülө turgan kez eken. Menin delolorым kötörülgөн kezde, namay amalım kötörülgön kezde, oroza ahvalda kötörülüşünü kaalayım deydi. Oşoндон hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaşlar karıbastan murda, aksakaldar bugün denede can bereken, uşunda ilk kündördü ganimet bilgile, kadir bartay bilgile. Şaban